Diama, Manchester United ikomeje kugenda inanizwa kuri iri soko ry'igura n'igurisha muri iyi sama. Wakibaza uti Manchester no kubera iki ahantu hose iri kugerageza kujya kugura, ahantu hose iri gutera inzuzi zitarimo gufata. Ibi ikeneye cyane siri kubibona, ahubwo irimo irabona babandi bita abaswad player, ariko babakinnyi ikeneye kuba yagenderaho ntago birimo birakunda. Ndagusuhuje cyane, urakaza neza ku muryango wa Dako Sport Hub YouTube ukomeza kugeza amakuru ya sport umunota ku munota, na makuru meza kandi agezweho. Reka twibaza kino kibazo. Matheus Fernandes diruye imaze igihe, ese igeze? Ese ni iki kiri gutuma happening? Ese Manchester birimo birapfira kukiri kunyarukira ku matransfer menshi y'abakinnyi ikeneye muri mediane bikanga? Sandro Tonali murabizi ko byabaye quite, byaratuje kandi byabaye na cold, byarakonje cyane. Rero iyi Manchester yongeye kuba itangaza ko kuri Matheus Fernandes bikomeje kugenda bigora, ariko ngo hari ikigishoboka cyane. Nicyo ngiye kugenda nyikugezaho nkuramburire muri rusange, ariko karundura ikomeye cyane ntari buze kugusigiramo nuko ngiye kukubwira ku kijyanye n'umukinnyi none yese yimukira witwa Alex Scott. Michael Carrick ngo amubonamo umukinnyi mwiza kandi ugezweho, kandi umukinnyi waza gufasha ikipe ya Manchester United. Ndagusaba iki rero? Ndagusaba gukora subscribe niba ari bwo bwa mbere, cyangwa se niba utarayikora ndagusaba gusharinga kino kiganiro, kukirayikinga cyane. Ndanagusaba gutanga igitekerezo cyawe cy'icyo twagukorera ubutaha. Ikindi kandi nikibona twahindura kuri Dako Sport Hub YouTube kugira ngo tujye dukomeza tubane 5 kwa 5. Reka rero twanzike tudatinze cyane. Situation ya Matheus Fernandes, uyu mukinnyi w'imyaka 21 ukinira ikipe ya West Ham ariko yamanutse mu ciciro cya kabiri, ni situation yamaze gusobanuka. Newcastle yamaze kwanzura ko ikipe yifuza uyu mukinnyi witwa Matheus Fernandes w'umunyaportugal w'imyaka 21 agomba gutanga miliyoni 85, miliyoni 80 kugeza kuri miliyoni 85 kugira ngo imwegukane. Ntago izagendera ngo uri Manchester, ntago izagendera ngo uri Tottenham, ntago izagendera ngo uri Real Madrid, Paris Saint-Germain n'izindi zitandukanye ziri kumwifuza. Iyo irifuza ya mafaranga, iki ni igiciro yamaze gushyiraho. Manchester bivugwa ko yamaze kuganira n'uyu mukinnyi personal terms, baraganire umukinnyi n'ikipe nyine ku giti cyabo, baravugana n'aba agenti be, bavugana ku bijyanye na transfer ye, bavugana ku byo asaba, barahuza. Ariko hagati ya West Ham ndetse n'ikipe ya Manchester United haracyarimo ikibazo gikomeye cyane. Manchester United yatangiye gutekereza kuva muri iyi deal. Kubera iki? Manchester ngo ntiyifuza kugura umukinnyi uhenze cyane. Manchester irifuza ko West Ham igabanya aya mafaranga. West Ham ntiyifuza kumanura, ahubwo irifuza umuntu utanga ibyo isaba. Ntago yifuza kuzura Manchester. Iyi kipe uyu bwayo yari yamaze kugaragarizwa n'umukinnyi Matheus Fernandes ko yamaze kuyihitamo kandi yayifunguriye imiryango yifuza kuyinjiramo. Ariko bijyanye n'iki, Manchester kuri no soko ry'igura n'igurisha irimo iragenda ikomeza kugorwa n'ikintu gikomeye cyane. Amafaranga amakipe arimo aragenda yica, nta kipe nimwe iri kwica munsi ya miliyoni 80. Zose ni miliyoni 80 kuzamura. Kuri Sandro Tonali ni miliyoni 100. Yagerageje gukomanga, yagerageje kugabanyisha, barayinegura, barayibwira ati wowe ibintu urimo ntabyuzi, abakinnyi barahenze. Wowe reba umukinnyi w'imyaka 26 niba Ederson Elliott amaze kugurwa miliyoni 116 cash, nta n'ibya Madons birimo, wowe ukaba turi kwaka miliyoni 100 ukaba uri kwigira kuri Sandro Tonali. Bimeze bite? Manchester itekereza ko yahita ibisohokamo, irarekura, iravuga ati okay, nimugumane deal zanyu. Kuri Matheus Fernandes rero, West Ham ikimara kubona ko izi kipe zimwifuza, West Ham ifite ikibazo cyo gushaka amafaranga, yagiye mu ciciro cya kabiri ashaka balancing ibitabo, irifuza kubona amafaranga kugira ngo yiyubake, gura yandi matara menshi gizazamuka na wenda nibasha kuzamuka mu mwaka utaha. Nukuvuga ngo ikipe ya West Ham yakomeje gutsimbarara ku giciro cya miliyoni 80 kuzama kuri miliyoni 85. Manchester yo itekereza ko byibuze miliyoni 65 arizo yatanga, ariko ntago irazivuga mu magambo. Nuvuga ngo Manchester ikomeje kugenda igerageza ibwira West Ham iti, West Ham United turifuza koko Matheus Fernandes, uyu mukinnyi ni umukinnyi turi kubona ko yadufasha muri iyi myaka ndetse no mu myaka izaza. Yego nibyo byagenze neza, mwamureze neza kandi mwamukoze neza, yanagaragaye iwanyu neza, ariko nanone kubera iki mutifuza kuba mwatugabanyiriza kuri uyu mukinnyi Matheus Fernandes twamugera mu muryango w'ikipe ya Manchester ko we abyifuza? Nukubera kimwe mudashaka kurekura. West Ham ikababwira uti kubijyanye n'iyo ngingo ntago tubumva,
icyo twashyizeho kiri clear, turashaka miliyoni 80 kuzamura kugeza kuri miliyoni 85. Ikindi cya kabiri, bitewe nuko turi kubona ko amakipe ari kwifuza iyi tara yacu ari menshi cyane, natwe tugomba kubiriramo. Biraza guterwa nuko uje n'uzanye miliyoni 80, undi akazana 85, undi akazana 90, undi akazana 100. Turafata uwa menshi, ntabwo turi bwite ngo umukinnyi bimeze gutya na gutya. Aho ni naho rero ikipe ya Tottenham Hotspur yahise yinjiramo, iza inabanguranya, kubera ko ngo iyi kipe yo ngo irimo irifuza kuhita ifatira na Manchester, kubera ko Manchester yatangiye kugaragaza ko itangiye gucika intege, kubera ko banze kuyigabanyiriza Tottenham Hotspur yinjire muri deal. Uyu mupeti rero mbere y'igihe yari yagaragarije Manchester ko yayifunguriye imiryango, ariko kubera ko iri gutinda itari kubasha kwishyura amafaranga cyangwa idashaka kuyishyura, uyu mupeti w'imyaka 21 Matheus Fernandes yamaze gutangaza ko yatangiye no gufungura imiryango ikipe ya Tottenham ngo ize imuvugishe bavugane irebe ko yamwinjizamo. Ni ukuvuga ngo biraza kuba bikomera cyane. Roberto Di Zerbi ari kujyana imbaraga. Ni ukuvuga ngo ibiri kuvugwa inyuma y'ikibuga biri kuvuga ko ikipe ya Tottenham yatangiye gutekereza gutanga miliyoni 70. Tottenham nayo ntabwo izana yose, kereka nibona byatangiye gushyuha cyane nibwo izahita irekura. Kwirifuza ko gusora ba Sari, kuza gusora ba Yves Bissouma, ko na Lucas Belvegare yatangiye gutekereza ko yasohoka mu ikipe ya Tottenham, bijyanye nuko ari kubura umwanya wo gukina imyaka 20 ari kubona ko atari kubona umwanya wo gukina mu ikipe ya Tottenham. Yifuje kuba yasohoka, ko hari amakipe menshi ari kugenda yifuza kuba yamufata. Ikipe ya Tottenham rero nyuma yo kwifuza gusora mediateri benshi bangana gutyo, irimo irifuza kuzana ama mediateri bagomba kuza kubaka ikipe ya Tottenham. Uwo bita Roberto Di Zerbi Umutaliyani arifuza kubaka Tottenham ikomeye kandi cyane. Matheus Fernandes rero yatangiye kujya muri deal ya Tottenham nyuma yuko Manchester yakomeje kugenda yinanirwa kwishyura amafaranga ikipe ya West Ham iri kugenda yifuza. Abantu benshi barimo baribaza bati Manchester kuki iri kugenda ku bakinnyi ikeneye ntigende ngo yishyure, ahubwo yajya kuri Ederson wo mu ikipe ya Atalanta ikahita yishyura. Ese ko yifuza kugura muri Premier League gusa muri iyi minsi, ko ariko yamaze kubitangaza ko yifuza kugura abakinnyi bakina muri Premier League kugeza kuri isa, kugira ngo adaptation itazagorana, kuko yifuza quick transition. Nukubera iki atari kugenda ngo yite yishyura amafaranga bari kuyisaba, yabiri guhendwa cyangwa baba bari kuyifatirana. Manchester rero byatangiye kugenda bigaragaza ko kuri Matheus Fernandes, nubwo yamwifuje mbere, nubwo n'umukinnyi nawe yifuje kujoininga ikipe ya Manchester United, nubwo n'ibiganiro ngo byagenze neza hagati y'umukinnyi n'ikipe ya Manchester, West Ham nyuma yo kwanga kugabanya amafaranga, ngo ikipe ya Manchester United itangiye kugenda icika intege ku rugero rwa 60% ngo Manchester itangiye kugenda icika intege kuri Matheus Fernandes w'imyaka 21, uyu munya-Portugal. Jorge Mendes niwe ugomba gutanga igisubizo cya nyuma. Manchester ngewe uko mbitekereza yari ikwiriye kugeneraganiza Jorge Mendes, ikamubwira uko ibintu byose bimeze, ikamwinginga, ikamubwira uti tubwirire uyu mukinnyi abwiye West Ham ayipushinge kugira ngo tubashe kuba twamubona. Naho nijyana igitsure, ubukuru n'ibindi byinshi bitandukanye, West Ham yatkaniye, kuko niba iri kubona Real Madrid yifuza, Mourinho ari kwifuza uyu Mopeti Fernandes, ikipe ya Paris Saint-Germain yarabajije, Liverpool iri kubaza, Tottenham ibaza, n'andi makipe atandukanye nari kugenda baza kandi cyane, bisobanuye ko uyu mukinnyi ashobora kuba akenewe kandi cyane. So ni ukuvuga ngo rero Manchester naho situation Matheus Fernandes na Manchester bigeze. Manchester itangiye kureba ko yahita yinjira kuri deal tugiye kuba tuganiraho y'umukinnyi bita Alex Scott w'ikipe ya Bournemouth. Ni umukinnyi w'imyaka 22 mu kwezi kwa 8 muri uyu mwaka aruzi imyaka 23. Alex Scott n'umwana yivukiye muri Ireland mu birwa. N'umwana rwose uri aho ngaho uba wimereye gutya, ariko yahisemo gukina ikipe y'igihugu y'Abongereza. Uyu mupeti w'ikipe ya Bournemouth ngo yabwiye ikipe ya Manchester ko ntago yiteguye kugurisha uyu mukinnyi. Ikintu kirenze kuri ibyo byose, uyu mukinnyi Alex Scott na za Arsenal zagezeyo, na za Chelsea zagezeyo, ariko ikintu gikomeye kugeza kuri saa ko Manchester yatangiye kugaragaza ko yashyize imbaraga cyane noneho mu kwinjira muri iyi deal, noneho yasubiyeyo kandi cyane, ngo uyu mukinnyi ngo bagomba kumushyira ku gaciro kuva kuri miliyoni 30 kugeza kuri 80. Ikipe ya Bournemouth yatangiye kuvuga ko ntabwo igurisha Alex Scott. Uyu mukinnyi mu midfielders ushobora gukina 8, ushobora gukina 6, ushobora gukina 10. Ni ukuvuga ngo ikipe ya Manchester yatangiye kubona ko byakunda kandi byahita bihura no gukinira Manchester. Bournemouth ikagira ati nta haraka dufite, niba umwifuza zana miliyoni 80 kugira ngo mutware.
Ibi biri kuvugwa yuko ni ukugira ngo ice intege abari kwifuza kuza kumugura. Nunamugura umugure ariko wacitse intege, watanze n'amafaranga agaragara. Alex Scott amaze iminsi ari kuvugwa muri iri soko ry'umupira w'amaguru, ariko hakabura ikipe iza ngo ihite yishyura cyangwa ideside ngo ndabikoze, ndabirangije, ngiye kuba mbisoza. Aba mediateri uko turi kubareba, yaba Sandro Tonali, yaba Matheus Fernandes, yaba Alex Scott ndetse na Elliot, byasabye agatuza, birimo birasaba imbaraga. Abakinnyi basigaye barahenze. Urajya kubaza umukinnyi wabonaga ari umukinnyi ukwiriye kugura nka miliyoni 70, miliyoni 65, wagira bakakubwira ngo ni miliyoni 100. Bijyanye n'iki? Kubera ko amakipe menshi ari kwifuza mediateri cyane, akifuza no ku myanya y'abawinga. Buriya n'abawinga muri iyi minsi barahenze cyane, akifuza n'imyanya y'inyuma, especially kuri za nimero 2 muri defense centrale. Ni ukuvuga ngo aba bakinyura bageraho kubera ko bari kurwanirwa n'amakipe menshi cyane mu Burayi, ugasanga igiciro cyabo kiri hejuru cyane. Ikipe iri kuvuga ngo ni miliyoni 100. Manchester atekereza ko imaze gukomanga ahantu hatatu hose inanirwa. Yakomanze kwa Tonali, ibiganiro biranga neza byo kugabanya miliyoni 100 banga kuzivaho. Kwa West Ham kuri Matheus Fernandes byatangiye kugenda bigaragara ko Manchester atangiye kugenda icika intege. Alex Scott kimara gukandagira, kimara gutera y'ibirenge, igitera y'inzuzi, barayibwiye ngo niba ufite miliyoni 80 ngwino tuvugane umujyane. Can you imagine? I Manchester Amerika turi buze kubigendekera gute? Ese ntibiri buze gusaba ko abakinnyi ubwabo bari buze kuba bapushinga? Hari impamvu tangiye kugenda zigaragara ko bayizaka bagiye bapushinga, bagiye Keres bagiye bapushinga, Alvarez mu kuntu ari gupushinga. Rimwe na rimwe banza amakipe abangamira abakinnyi nubwo nayo bakeneye, ariko hari igihe umukinnyi bari inzozi zo gukina muri Manchester, hari igihe umukinnyi bari inzozi zo gukina muri Arsenal, gukina muri Barcelona, gukina muri Real, ariko nanone yakenera kuba ashaka kuba yasohoka kandi agize amahirwe, agize opportunity, ikipe igiye kumukubita platform, wowe ukamwangira. Niyo mpamvu ndi kubona Manchester kugeza kuri izi saha, kuva aho yaboneye amarushanwa kujya mu Burayi, barabizi neza ko ikeneye abakinnyi, barabizi ko ikeneye competition muri groupe yayo, barabizi ko ikeneye effectif ndende kugira ngo ijye gukoresha muri iriya Champions League no muri Champions, ko amarushanwa ziyongera mu mwaka utaha bitandukanye n'ibyakinaga muri uyu mwaka. Niyo mpamvu rero iyi Manchester ahantu hose iri gukomanga, barimo bareta bamenya ko ari Manchester, bagahita bayibwira ati pesa zana miliyoni nyinshi, tekereza Alex Scott miliyoni 30 nizo yarakwiriye. We muri comment uri kubona Alex Scott ubundi ugereranyije uriya mukinnyi wo muri Bournemouth muri mediateur ku myaka 22-23 afite, akeneye amafaranga ngahe? Ubona yagurwa ngahe ugereranyije n'umupira kina? Ubona yagurwa ngahe? Ubwo nawe mubwiye kuri Wharton bura biri quite byaracecetse wa ikipe ya Crystal Palace, Chelsea ngwiriyo, ariko naho ngo amafaranga ari hejuru cyane. Biraza gucura iki? Manchester ikomeje kugenda igorwa n'iri soko, bikomeje kugenda bigora cyane, ariko nanone uko byagenda kose igomba kuzagera aho ngaho ikirekura, none ikavuga ati n'ubundi reka mpebere rimwe, n'ubundi najyaga mpeba, ikabatanga. Ikintu yatangaje ngo irifuza kugura abakinnyi bifuza kuza mu ikipe ya Manchester United. Iyo niyo ntero ya mbere. No kuvuga ngo rero ngo umukinnyi we ku giti cye nta kibazo yagira cyo kuba yajoininga Manchester. Rega abakinnyi benshi kujoininga Manchester, kwirirwa tubisubiramo, kujoininga Manchester, kujoininga Arsenal, kujoininga Chelsea, kujoininga amakipe manini cyane ama big fish, uvuye mu makipe y'ama underdog nk'ari amakipe ya za Bournemouth, amakipe nka za Crystal Palace, uvuye mu makipe nka za Sunderland, bene nk'izo kipe zose ntago biba ari inkuru. Abakinnyi bose bagomba kwita bavuga ati ndabishaka kuza, ariko ikibazo aya makipe mato nabo yamenye ko ari business, ari marayita bikoramo akaza akavuga ati niba yazane cyangwa se niba bikunaniye ubwo nawe wicireho, turategereza bari buze kuba bayatanga. Manchester rero nyuma yo kunanizwa mu ikipe ya West Ham kuri Matheus Fernandes, yatangiye urugamba rwo bita Alex Scott, Ineos, Michael Carrick, gusinyisha umukinnyi bakeneye babona bazakoresha, umukinnyi ugomba kuba umustarter mu ikipe ya Manchester United muri projet yayo. Byakomeje kugenda bigorana, amafaranga yakomeje kugenda yigora. None se Sandro Tonali bizarangira bahindukiye bamubonye? None se twizere ko Matheus Fernandes bizarangira bamubonye? Ko Tottenham hombi yagezeyo, kandi Tottenham ngiri kwifuza kuba yasimbuza abakinnyi bose nagiye nkubwira mbere, kandi Tottenham iri kwifuza kuba yagura abo bakinnyi, birakomeye cyane. Ikindi kandi nakubwira, ntago mbizi neza niba n'uyu Alex Scott biri buze kurangira ikipe ya Bournemouth irekuye ikibyumva miliyoni 80. So wowe uratekereza iki kuri Manchester United muri Amerika? Ntibikomeje kugenda bigora? None se uri kubona koko
aya mafaranga bari kugenda baca Manchester United ku iri soko akwiranye n'abakinnyi cyangwa ni agaciro k'abakinnyi bazamutse cyangwa ni uguhenda Manchester. Reka rero ngushimire, cyari ikiganiro cyo muri Manchester United ni kuba mediateri bikomeje kugenda bigorana. Ndagusaba gukora subscribe niba ugeze kuri uyu munota kandi uri intwari, uri umuntu udasanzwe kuri Dako Sport Hub. Ikindi igitekerezo cyawe gituma ngenda nkubona cyane, kandi mu biganiro bitaha ngomba kuzajya ngenda nsuhuza n'abafana bacu bagenda badukurikirana umunsi ku munsi. Ndanakwibutsa ko uyu ni Dako umuhondo mwigi Merikire muri Bombe Diama. Mu wawe football is always my life. Dako na Ruhago ndakubwira ngo sharinga, likinga, komeza uduhe ibitekerezo byawe bya buri munsi ubishyira muri comment. Imana ikomeze kubana nawe mu guhiga kwawe, mu mibereho yawe, mu burinzi bwayo. Ciao ciao, hasta la vista.